Meghalaya Arm Wrestling Association tingkat kejing snok tilang bat ka Bouncer Association of Meghalaya kala pelong ya kejing ji di kinomi kmat na kabenta kejing ya kun kti kabahe tam ha kaperthei kabanlong ha Moldova Europe. Ka Meghalaya Arm Wrestling Association hapo kejing alam jong uba Junstar Kharbuli kala pelong ya kani kejing ya kun kti ha surok jong kamalki point kalong shibenta ban pinpriang ya kejing kodor ki kamya kai ban lat na kejing di pinbuat kum ki kiat drugs kinja bat kiwe. Habakran shkilat patai kubor, uba Jun Star Kharbuli ulaong banolor kini kiwe pat kibaka MAWA kalajit kan pa ikirang barki thayale kai kun kti shakni ka limpung bahe bha kinthop ki kattu katni ngut kirang barki thaya kun kti balapa bha na kani jilla. Shushu ulaong batat hadu minta am syompat don kanu jingarap na sorkar bat kumta na kaliangkat MAWA kan pa no tang khandiat ngut ki nong yale kai ban mikmat na jilla bat yagari India ban de yakun hakani rinsan ka bahe tam ha ka perthei ha ka bayade bat ki jing yakun kti ni ka balatip kum ka arm wrestling. There you go! Ready, go! Stop. The game looks so intense. Come on, give them a big round of applause. Both of these athletes are professional athletes of the arm wrestling. There you go! Bay xa đấy, bay xa đấy. Thì phép cái tàn, bay xa không ai. I Alex, iday naka para kategori, iday i Nang. Bayilakay, teknik jilakay. The referee, athletes, listen to the referee. Ready, go! There you go! In the arm wrestling, we have a lot of rules and regulations. Siapa? There you go! There you go! Stop. Second foul To Mr. Jerry, and the game was won by Mr. Hubert Palyar. Now it's a 2-win by Mr. Jerry and the first win for Mr. Hubert Palyar. There you go! Stop. There you go! And it's a strap match again. Rip. This match is to check both the athletes. Don't press them pull. Don't press them pull. Ready, go! Come on,
Come on, Nana, come on. The game looked pretty intense, guys. Come on, cheers to them, cheers to them. Please cooperate with the referees. Don't press. Don't press. Don't press. Let it go. Come on, Nana, come on. Referee's grip. Referee's grip. Don't pull, don't press. Don't pull, don't press. Stop. The next athlete to be prepared is Mr. Maimai versus Mr. Roy. Come on, Nana. Take elbow, kan. Take elbow, Nana. Come on, Nana. Come on, ayo. Ready, go! Come on, Nana, come on. Come on, Nana. Come on, my brother. Come on, Nana. Come on. Come on. Kumtahi watla kini ki kena samla mentamo kila syak jet Henry namar ba kila bun balang namar ka fan keduna te kalong ke ka babhai ban nang kampen sutu nang kampen syai ngi te kani ke kenti ke jimplong jungi ni ka mat lan ka thong ka beningkong hi kalong bangin jet ye ki bar janai nalor ki bajanai laki de ki para atlet ke beduna khotmat laki de ki physically athlete ninumla da ban ya compromise namar kani ka matter jong ka Meghalaya ka jungi ka bait keri kadai ka matter jong ka ri India ka jungi nginamla da ban ya compromise ngin sei madan ngin pha yaki bakan sai nang ba kin wanra e kalama ka India kin pen khale e kalama India kin pen khale e lama Meghalaya baro ki don atpunyongwut Henry kumbanga ongipi ka selection kan long tang in paper in reality lene in action minjit nani kat ki ba ibit menta ka jing pelong jingi ni kamdei kinong job le ka jing pelong jingi ka jing check e ka strength kata ka bor ka jing check e kata ka endurance kamut ka stamina namar onda ni poisati nginumla ada banyak compromise o bangi duna ka bor o bangi duna ka bam o bangi duna kambiang ka cakasa kata baro ngin check ni kide belong adap e kita baro khot ki requirement as a sports athlete nglut jing sep baro kan dei hapok ka sabsan lang namar aladangi calculate la menta ki arpunyo ngut ki nong sebenta Henry kan don kam hapok lene duna bahaya kata namar bangila filter menta ngikwa ba kapisa ka bala pelut ka state government kadai benlong sbai kadai benlong so bat katahi ngangai kan pesutanat lene kan penkemen ni ka state government kan penkemen ni ka Meghalaya bat kinong kersian baro hadu mentang yang padiok na ko government tang bahadu mentang nginum kento na marga government ka juirap ingi na waysnem bat ngi kermen bau newsnem ru lengba ni kubor social media kan keta iki ba kinyarap hingi nang ba ngiru ngin la hi ban wan rae kana bat keburom kong magret
hoj hakisna baladep ila wanra kana berkeburam ti kumasyu ong yapi ngidon jingkwi lenti bahai kong magret ru namar haka kategori master level kaba ngitip saupo snem sejrong kaba i kong magret ru ila palat saupo ti ilong kemi iba klan iba ladu apo meglia ru mentang i te kane kanang pen ai mensim susu ingi ba in wanra nam ku mga ong mene om tangi ka rimeglia hende ka jela India hi namar ba ka India kanang long shadien ba hende lengba kini ki long kemi nganget kan wan chakman Ado ba wan hi ngila sedang ban practice ring adon no apdeng kamet bam koj bam khia ado wan nang tai te dang menta shi te yo hi ngila yo bor te kajing pen kre jangi menta kala ya chacha isngo yo man sim shibon by president jongka Meghalaya Arm Wrestling Association ru hi ai man sim ngi shibon ipelong i kini street fight tournament man pen i ya kajing tes ya ka bor jangki players hadu kat no kila improve ki endurance nang ta ka idea kumno le khai ka langta kalong kawai ruban ai man sim ki players ba kin khamduna kata ka jing seir kinlong confident haba le khai te da kani ke jing le khai ka ba ipenlong ni so komen chibon kom ki players so yo man sim ba mentau snem te persang ting e kat bala Namar bagi por kira ayat kisngiru lingkon menakani ka bangawani kani championship 2022 nilai kai hau benai Oktober mentate hau benai August ngidan tek tang shi benai tam ban pentkre na mentakani ka jingya le kai world championship